Akuya. See Boko. Adom modi acheyen. Ye twa dwada benada ukwada ya wo de fiala de aneche say wayebi. Sa. Nti na ye setie bia ye de begu. Ye de begu ahoden ewum. Na meti. Na so ma modu ya wo hu. So ma modu ya. Yo. O na ne de. Omo ya amamre no. Say ewa ha. Yo. And I say no you want. Nananom adwobreo. Na CJ you say o ma nsem ye den a Adwobreo. ene ye den ye bum. Ayekon ayeno. Wo hwe atewubudie no. Na wo hwe wei so a. Ni nyina na ye say unipa kro be hwe adwuma a wo ye adekora ewu hia ene kwan ye wo se ofa so nya. Sam na shebedwani yobi a me from the time I'm dinim CJ adwuma de from the constituency honomo in parliament committees a minim so ye adwuma wo so no oye na adwuma ba we ye minima de kro minim ne enti a wo se we ye nsem a ye betwe ni twan e so oye dan a e benya effect e wo abato e be koso nsunsanso no so wo ye dan e benya nsunsanso wo so Shate bubudie oma drag issue no e kwose mfie miense osese ni enti no ne wose wokopa chewo ne wose okama yie to yie no etoda party ni mpanimfo bi so mfa wonan sim ebisen explanation a chairman de maaye no chairman ka say party chairman no constituency ono ka say ana pekura me pen so ya bɔ no phone no mu a wo oso omukọ ye no omo de niema nana chese omo sheda ko nana so se mrahye badwani nu ntumi ne nana ntwema nso eti ye chaupa ene omo de ba chaupa nana se maje na emom nipa ne mra enti reason be enti ena mrahye badwani no mpese obekọ wo na wo hia bibia du ba bia ne ye wo hia enti no wo de oba fom no wanya ne ye wo pawie wo ba fom no wanya ne ye wo pawie ebise nana dia a woken se pa se siye enkrochu a hye saa agonadua kwano ase no eye maako 41 enkrochu a hye saa nana yase no no enti imagine say saa enkrochu maako 41 ye wo constituency no ye si ensi ho ankoye campaign beden ne nya nsunsanso wo so ebi a wo ba din se saa ewi a ho de menwene ehwe bibia betumi asi ekwa emra ne course wo no menya voice no ewa ha ma yentie video no so eda Facebook sie na fe yente nsem wa nana no mu kan yankasa ebra wo mo eye amamre no papa yesu ona se bi da ye ti anko papa yo beti ni shasu na modo papa bo studio ko ko wo ja pa na mo ba tu se ne o yo fu me je o se ni se ko so ma ko so ba ni sa ko te ko se na ma ti sa ya fra mo ya bo ni ampa na go jo ba ba o te se no yo you chat to speak to so na go ja ma ko so ampa ka ja ko ma bo na mo je sa bo sa chat to so na go ja ma ko so ya na go ja ma ko ka ka o ku ta ni sha Kali tu dia. Pakai dah, macam jauh phone ni awak tu nasi. Nama mana sah? Nampak musuh sah mumpem. Aman nak berjam apa? Nampak orang ni. Kan perempuan kamu nak berjam apa? Kasih kita tu dia nasi. Ada di kasut. Anak yang murano. Okey budi perempuan. Okey. Oleh seorang wasu ada orang. Amin. Mudah internet so mu wie ya wo mo ema odwan ne so de ne paka de ne ko pusu man ho no eno no nti akuya yo see CJ
mi yenhwe ne ebesi achi yenhwe ne ebesi achi wo sansemi mu party penifo no wo san ko bio se issue no drag say ya wo san ko bio nipa no awa achire no adwen nipa bi benya ne se ye party mufo ana nananom wo otan ede ma won hwate bubudie sei ne mampani dada John Dramani ko ho na nsen esiye se nananom himfo ye wa tebubu sei se ye wo zonwo chief wa tebubu a wo hya tebubu man hinase enti no zonwo chief ntumi nkobodwa emma sanja nanja baby a yesi ye bodwa wonko no wonko hono mo na no aye enti se bo anhwe ye na dikren na beye ntokwa enti sije ye besre pa toda na manfo ka se o na nananom che om ho na nananom me de oman no nim ni se ye de mra na ye adwuma se nananom bi take decision bi na bu mra so obi ani ho obro mra no so wo mayi mu na woni na kasa na oka bi se ye nyina ye bu constitution no kura de obi ani ho no mo a obro wo mayi mra so enti se nananom take decision bi na ne oman no mra no ebo abura mijini sanu ye nimba bi ebefa ba sabu nipa kro beka se bi a bempemben so a ye dru so nti ye de nananom so anim betwitwifom no si ye si dru sa stage no a ebe ye hu eze nananom bi na aye niema bi ama na omani mu ba fom o na nkanya sa pa si je enke beka se na na efrew ana se na na eba hwe wuko enkuro bi so ne da bi wo Ghana haze ya ahimfo bi di wotumi o ahimfo bi di wotumi ena o mayi mra so no ye ka o mayi sase a ahimfo ne de ya o man bia ne ne sese ye Ghana ha sei sase no hu hihye ye nyina nananom eti so o sinsi ho a wonsi ho eti ye besre ye mpese ebe ye manso ke because ye de ye ba ye so ye de ensa ye nka ye be kan ni sam kotwa adwan ensam wa wachi ni ye be ka ye ma me poku aso ya me se na maka nse ni minim no wanyu obi a kitikiti bia wo soya se wotia anamo bia se wotu one ne party mpanifo at the constituency level ma nananom mo makoma adwo no wo muntu na nimanim ya CJ ye Aria CJ Daily Graphic abushia yemfo kuni Daily Graphic entwa so na PNC amanyokuo no say Asaki Aringobit enya yie Asaki Aringobit enya yie David Apasra who say Asaki Aringobit nkoko DPNC animu se eniema ebo say kim ka chesenka eniema etumi ekoyie na PNC for na no omabacho no eye pinso say chairman Bernard Mona won so da fam obo ne na sa nyeyie PNC for mi so obedwo party eti say no woni ase wogina ho wonyina hofo nyina no PNC for say da bi kebe wo say kebe nti wo anya wadwen say wo be kebe na wo di kebe ne niema bi be frafra no yia na wo se yim eti abacho no omakwa akoto awie ama sunsunsanso aba na sunsanso ni nie CJ wunim onimonyamfo David Apasra wunim no woni ni o na Joshua Bedi Akonkomsen wo trama Daily Graphic wo he asase no a wo se tsunami na anu shipi was PNC amanyokuo no mu wa bra tamamo na ekonyina no onim so ne poma kita no eti nka ne che kokko no so hyende ananka okọ edi nkunimdi aba eso wo so mu wieye no so hwe Bernard Mona anim a utim se wate shock che se ogina wo no mu kura enye yie na woto abani wieye no na former Deputy Minister of Health Moses Daniba na Sabre wabeye chairman ya wobede PNC amanyokuo no ano ema wodidi nkunim no sa wo hwa 1297 votes ena Bernard Mona nya 1266 votes na ese benkura kakra etu ede Bernard Mona obefa ho atu sports ena David Apasra won sunya ene omodoso no me drew Flabera de no chairman for the say aboboy nipa wo mu o 2000 plus wo mu shemu o
Ana ye to aba wo enko ba bia ana. Eno so na enwan. Wo so waka asem o. I say ambassador at large owing. Akwa nso abusabi. Answer a position no he's at large. Okay, say ni o ma twa ba ni his absence any aba no. Hwe o. Ampa o CJ waka asem o. Nipa chese. Moses Daniba. Moses Daniba wo win ye no. Wonya 1297. Hey. 1297. We asem. Wo nyina wo PNC ma. Charlie, Edio. Ana Bernard Mona nya 1266. Na odi bom kra say. Sa wodi bom ana chese. We say wo keka ko be empem yensa no no. Wo keka ko empem yensa. Wo mo etro ye no. Ana David Apasra so enya 1315. Hwe? Eh. Angofo mo hye ho sam se me da wingo bit die ne hia me. A wingo bit benya 789. Onso na e campaign pa o. Ana no me gina enim handman hu say wo twam. That's like wingo bit. So say you people you are not helping me in my campaign. You don't want to win. Oh, Asaki. Eti ni ewo mu no no. Na sinje wuni problem chese. Sa manyoko nketwa we wuni mo problems. Sa nipa we nyina no. Ayati se kotoko any house fans no. Sa wo bisa obi a ofiri baabi ti se o de mfa doma hinkuro. Obe oka cho se aduana stars asanti mu bio. Kotoko ne house so san wo chefa wom. Nipa no we aduana stars no. Ana liberty professional. Ana ash gold no. Ana wo ash gold no. Service and so never has ne kotoko so because so oka cho so meta kotoko achi. Ana metai house achi. Eti so no support abusia draft power. Exactly. Sana PNC. Me CPP. Anyone here can nyina sana yo. Akwa CPP dey wudi om ho agro jai wanim re. Wanim ne ye wo CPP mu. Wanim ne ye wo CPP mu. Wani abra kwaji position. Na fe en kaso wakwa abo atwa Adom no no. Ground supporter. Ono ye. Deputy General Secretary. Twanyom ma CPP. Muna mo den. Ye ni twanyom. Anti latest campaign song for 2020 there ya. My bro faje. For Jesus. Say Shatawale muso for mo besi. O muso for mo besi tie say ye fa ne da form we dem ya me ama so de ba de nti me fa ne ese kra. Na CJ omo problems no. Chairman ya wo party no no. Ne na ba ku si PNC. Ne na ba akusi another party mu secretary you are party num no ne na Moses Daniba anya no former member of parliament for Sisala East na David Apaso omu nyina ye former members of parliament o amampeni na kufu apenso asem na make na mboa CJ enko ho asem no na make can be so no wo na nka ye den na a whole political party o mo flabear ambassador at large. Napa, the man has been at large since till date. Oh, Apo party national. PNC, CPP. So I'm back when you say dear, but I like sending PNC for a corner. Monko, Modiame, Monko Namo, baby, I'm when you should Monko Hornomo. 80 year new leadership abano. Yes, almost so, one more by Yaminaba, Quisia for Nibia. Ye beven ye besium. Ghana here third force. Here answer na betwa so e de ama me no me bra pani ba ko. Wo akosombo. Ono ye manager e de ma Afrikiko Riverfront Resort. E wo akosombo. Owura ayiku kranten na wose wo tie wa akosombo. Na wose wo chia opa. Uni Afrikiko. Ne ho ye de. Ne ho ye Afrika wa ko order. Oh, me. Oh ye kama. Makoho. Oh, yeah, come on. Let's see if you are. Sir. Oh, I see. Honor Satawale Cha Melissa no. Fantastic. And Fanyansa can be a so may campaign. Good morning to you, Mr. Aiku. It's Yaupa. And come on with my phone, you my more Afrikiko Riverfront Resort. Well, Akosombo. Beautiful, fantastic place. Okay. Sir, could you weekend no na CJ nra won said that kona ye chusi won mo say wo a
bibinti wantumi antwere wudin ewo abato nwoma no mu abra ye bi nwoma to ho no mo eni wo no mu afen wadi emfie du nwotwe wonkɔ no wonkɔ twere wudin no hey CJ Adom ne dien ni papa na ebu afa so se ya na de bonkrata yi wose Cape Coast na nyagro na Cape Coast kura de say Dr. Mintanya akon ya NDC parliamentary candidate ya wode na asem court si emfani di nsem no eno so asan ye pinso de bonkrata ewom tamale so de o na baabi agemu bogatanga esa eti baabi ya yesi nipa bo pinso se ya wunyofu ni delegate Africa CJ ensem no ebi ewom ya wo betumi akan bi ana ensem foforo we ma me fa na atoshi die ento aso ana ade betwa to who say na atoshi at the 50 years former member of parliament for Tema West where 50 years one sister penny pe and na be no di 50 na no ahun enrechi okay minister ni di ni dia no no enrechi na CJ na atoshi na say won hu ni ye amani twa no so ache sa ya penhwe you can see shape sir I bet you ache an wudi eh just say one ni de no say aye kaka-kula no kura shape na say nim pa de foforo bra 8 I say 8 no I say 8 no say esoro no so ena fifini ye kete ena ase no so ya ne antwere ye fa ne yetwa 8 no a middle no be kete sa na waye I say hourglass no hourglass why pretty why more pretty ni phone na danim ho no me kam kire wo we dey do sia ho sia do sia na no wo sa na wo be hwe shape what na nyagoro na lawyer Gary Nimako wo bi di ne birthday lawyer person wo je ade boss wa say okono wa ba nimu na so ni nyina na atoshi se wo ni birthday no kwa na atoshi se wo bie foto e de ama emakunafo emfinhie duonum ye nyankopon de ache no ya sese so de ene wa yese so Tema Westfo say that bi ambasa ato ama na say wa young girl sweet 16 beautiful woman I'm going today is Friday now open reggae pa yeah me try Johnny de aboko ba Johnny was said na aboko ne landing alasani ana Uni maboko. Meni maboko so akire me. Ne brofo no ye den. Quail. E be quail. Sa na no fa ba ko atibura wanum. Na ne nam no ne de ni kosua so eye duro. Ekua reggae enwom no de an pa na ye wo de pa. Mame. Rastafari. Ekua what is that? Menyum bia me west na me hihiem. Uma me read them no. Rastafari. Pe